Ibizo lesibongo nginguMaluba Mhlaba. lithini ngokutshengisela lokho sokuhleliwe? Ukutshengisela lokho ngokwalabo abakufunayo ukutshengisela, mina ngitshengiselani ngoba thina sithe nxa besifuna ukuthi siyetshengisela ngokuthi izinto ziyadula kwathiwa akakuvunyelwa ukutshengiselwa. Khathesi lokho sokuthiwa kuyatshengiselwa ngenxa yokuthi kufunwa ngubani. So mina I'm not part of that. Lithini nakho? Lokho anti to benefit bonaba abayibo abaphambanisayo. Ama sanctions lawa kuthiwa kulama sanctions alube laba abantu bayaqondisa izigwegwe zabo. Amboni ukuthi vele kule sanction in the first place. So I mean lokho to me it doesn't work. Akusebenzi yini. Lithi siqhubeke yini izijeziso zomnotho kumbe hashi? Ijeziso zomnotho ziphi? Na iziboni ukuthi ziphi? Akulazijeziso zomnotho. Abantu bayehluleka ukurana ama-affairs elizwe bese kuthiwa kulezijeziso zenotho. Khathesi umgabe nxa efe wachiya konke lokho alakho ngale kwamazwe khona kuthiwa kulezijeziso zenotho yiziphi? Ngimele umsakazo westudio 7 yiwo Bulawayo nyimu Anastasia Ndlovu.